ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ojaratkan Allah, uşu okılgan tilavatını Kur'an'ın soğuptorun, bu dünyada ötüp ketken жалпы musulmandardın katarında, ürkünde kurban bolgon, şehit ketken ata-babalarımыздın arvaqtarına bağışladık. Amin. Bi rahmetike ya arhamar rahim. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.